teman jadi kamu saja mong. Teman ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana boleh yang boleh jungi. Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Bla bla bla. Memod ban. Pesngap yang ada itu sa story jung me. Ngadi iba David Karngor, iba jukat di Michael aman lagi. Film ada kerteng Michael. Dia akan ni ke film ru nga akung way negative rule dan you tahu gang bos. Kendiat kan itu sepang ni ke film kade ka kerteng ka duki. Kapan sa palai pait ba on rhetoric lasi to diang ni benai. Habiju sana mahal. Di kapor kalong katway baar basan bat bapra. Di kendiat sepang ni ke film kalong ba kadon ka jeng kadon ka kuputru kadon te kajing babi kalaru kadon. Kublai pi baro te ngade Sherilyn Khongwar bat ngadon hang ni menta ban pentep syapi ba kawai ke film khasi ke blai keteng duki ken saplat paj ba no apo biju senem ho shlong na do kan rhetoric mentau benai rempang arja penriu ti ha kan ni ke film la shim bentalang di ba amazing banga imeda i KPHL group iba David Karkongor bat kiwi ki artis ki bapa jong kan ni ke jela. Kublai pi baro manga ba amazing kurba tinggi don hang ni bat i Sherilyn Khongwar. Tengah rung adon kendiat ke bentah BD bat kena ke film bang ngai balai kateng duki. Te har ni ke film karun ke jonga kalong ba ngadai ke bentah jong ukpa jong aktor. Te bat ke bentah ke jonga ru kalong bangi nadu badang rit jong aktor. Te ni la sya penyap no ni film. Te de nak kata dau ba nak jing duki ke jonga ka hiar pateng jau kun nak tak bat lai kerteng do yang film ga duki te kendiat du gadon ke khana habedi ba kan ke film ke bangan shui tu kendiat te gi bakwa ban tip kham benia pat ki don kam hi ban pet la ki jong ki khmat namar ba hakani ke film ke don ke benta ka ba u aktor udan uladon nak jong ke brio da nak da ku jing bom yasuk hi hasam upoi ban wat brio no da kawe badai hang tapat kadon sakui pat ka khana ka ba open hair kuput aktor habede bat ke jingsiak penyap ki kimi ki kpa bat kumta terter ka ba kham stana chuchu ka long ba phihi dalagi jong ki khmat kin pin habban sakhi ka film namar kadon ka khana ka ba kham kerpang pat chalnden kublai phi baro ka kateng jonga ka de ban kan tios phrang don online ya kan ni ka film duki nga ya ka script la pan bit pin biang manga ka jing simpor jong ka bantho ya ka script kalabam kumti kumba arbanai tam kumtu te haka jing sha ka de ka script first script ka banga ngatho long ka balapan wonder kum ka film ma te tambanga nge scam ba ma phi ki pat ba phinia sutanat phinia itanat ya ka ka ba manga ngale te yol ese ki don hateng ki jingduna ki ba malmalane ki ba red ki ba hero tambalong halis na ya thoi kita kar komia ka story jong ni ka film kalong ba kadon ka revenge type ma ka revenge siapang kalong nak kum ka kaput u aktor yaki ni ki gang kumbang tesa kawai pada kadon rupat ka jing babe pat jong aktor nakadaw jong tang nakadaw ba u be ya ka tu ka kaput ka jing kwa jong ka tu ka sim jong uma bon kaput yo gang udu no pada ya ke ba mau udai ban yo ha ka jing im jong ube ya ke ba kam dan jing mentoi hero mau udu no pada ya ke ba udan kam kan mga iba lambor wel wanyang sat khut i janga ba lamonyang te ngasi menta kena ka film kum u side actor ndrei ban shime karul pat kum u villain hi namar ngaya hasanda bat u gang boss jo kena ka film te ngidon bantah ka film kendiat hi kisin tang bang ngidon ru ka fight kum haki hakalas jong film ma ngidon bantah ka to ka fight te nakaliang jonga mdere tang manga nambar ngide na ka group PHL te ngidon bantah sangut ban si bantah ka to ka film duki
na ka grup PHL ndrai mentah te kumne Shuan Marwai. Ti ngapa dia ha kan ni ke film akum iwe ipuran lam khmat jong kan ni ke film ti ka part ke jonga ka de ba aktor la don lock mo bi ong ba amazing ti hadin pa de ba ka jing ba mi so thot jing mat ha preng shilok ti yo samlan no shawai ken ni aktor ti halas pa de iba kan sai ru idon hang ni rang kan sai mo kan ni ke film indon lang Kublai fi borok keteng jonga ka de Ivan George Korba ngasong asa apa ka terus klik ke bahaba po jong ke Imam Marbi. Hoi nga ngampat dei we akan ke film ni bang yo simenta sibun ke rek rang dei tangka sen ke ben ko nga tak dang yo simenta tak kandiat wala kataru ngayo simpat ka benta ka babiang kat kum ke kerteng jong ke film ka kum ka banga ngayo ben simenta kaya sirim tik nomor babalai ka kerteng jong film ka de ka duki bat nga hai tu ipo hai tai ipat jong ngari dei bang aka kakam haka takarukom bang ngaban duki sakawe ru ngakama haka por bang adang ngadon hieng ta nga ngadang wana bar badu mi na yeng e tongkhu te badu te hakajeng lonjong ite jerong kerenyang ngapan ngam dah hebreu do kata-kata andre ngaong kanyi boleh memi ngaret breu do kono mo memi isu wad ngaru ngakakot kerparu ya pi ki khamtam ya pi ki parari para jembreu ki bai bat ki bastona bat kersian ya kane ya ka film khasi ya markliang buro markliang kana bakari bak jebro jungi kana kiyo saprang te iweru i jeng pentep balong ki balong kumne ba kitu ki bakwa ban book ya ketiket nam taban pej yang film terkilap an buk rupan aduk kelasai jika tarik jong mentau benai. Ya ka film duki unsa release men ta katayo hakan riu terik. Kinsa pelaj paj ba no apo biju cinema hall Shillong nadu kan riu terik mentau benai rempang arja pun riu. Ka film duki kan sa penmi no ha ka riu terik jong no benahi. Ti ka por ban pen i kan film kalong khatway beji stamp al berje janmiet san berje janmiet ba nyu berje janmiet ti nak liang jonga ngakhat ngawer so bhai pi iwe pa iwe ba pinwan ban ajing kershan na mikanik film andala pala ya po biju cinema hall Shillong ti kajingwan jong pi mo kanang ai man sia mingi bangin nang la ban lek khampa shu but bangin nang la ban pen i ka sap ka phong ka jongi khuble shibon hadin shi post nem ngawan pai menta henry baro gidang kin mau yanga hadin shi post nem ngawan pai menta henry baro gidang kin mau yanga karsha bangayan la sharum shaneng baro yanga gia pen buteneng kirteng ka jonga kimya tip tikna tang najai kia perta hey badu kia ong hey badu juban siar hey badu kia ong hey badu juban siar